Ben bir gün surağa alıngan yok mu? Ben suralaylık mı kamalgandan beri? Ben emne işime beni kamagaным tanışarak mı? Düşünmeyeden ben emneye kamagaным sok. Жөніне жатам, мені сындырамын жатса. Ал комментарий өзі жоқ. Өзі жоқ. Көз қарандыз экспертиза қылғаны мүмкіншілік жоқ болып атады. Нен экспертиза қылабыз білмей айтамыз. Емне себептен қамалып атқанын тоже білмейсіз. Мына шермендерчілік деген ушундай болот. Учурунда Бакиевтер Медет Садыркуловду дагы ушинтип өлтүрүп туруп, бүт мыйзамды талкалап туруп, бардыгын 40 ашык баланы кырып салган. Эч ким унчуккан эмес, асмалтайын чыгарып салган. Бирок акырында эмне менен бүткөнүн көрдүңөр. Кудай таалам аларга жазасын берип койгон. Каңгып жүрүшөт, каңгып президент болуп Акаев өкөнө тең. Аллахтан жада болот барына. Şaka özü sakşıyla da şaka özü. Bunday da söyle. Özü sakşıyla. Şaka damarı çeçem. Ya şaka. Özü dakika çeçem dakika. Özüm bilesin başına rötken bunday neyse. Şaka emez. Stüdyoda. Farklı yılmazı da var. Yalan şükür atalar ne? Şunu boş ediyor. Turat geçen ketip kalgan kızıktı. Абаттан сізге қысым болған жоқ бұл? Урматтуу жерлештерим, урматтуу мекендештерим, абактан адамды сындыруу мүмкүн эмес. Абак менен адам сынбайт. Биз көз караштарыбыз үчүн акырына чейин күрөшөбүз. Бизди бир гана нерсе сындыра алат. Бул эл бизди колдобой таштап койсо, биз эмгегибиз текке кеткен деп сынып калабыз. Ошондуктан эл колдоп турса, абак. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ötkörgön sınavda salıştırmalı ray, beyiş, avak. Avakta hiç kim kuğuntukta albaydı. Hiç kim kısım görsat albaydı. Alacakta kaydımkide gireydi. Bunday bolcu olmayan aytkanda, student kesimlerdeki absürtiyada yaşavatqandaydı, yatakanada yaşavatqandaydı. Var bolgonu, eşke çıgуу мүмкүнчүлүгү гана жок. Алган жагынан тамак аш, жашоо шарт, бардык жагы жакшы. Ал жакта кысым жасай албайт. Ben uçurda жалгыз отырам, мени жалгызга башкан. Буюрса, эгер бүгүн камакта дагы калтырабыз дей турган болсо, мен жалпы ошол жакта элге кошулам бүгүн бар. Тергөөчү качанга чейин отурасың? Күн отурабыз. Kança oturasın деген суроонун жообу бирөө гана. Meni ел алып чыкмайынча мен отура берем. Мени булар чыгарбайт. Эмнеге экенин менин буга чейинки берген интервьюларыман көргүлөр. Ошончо отургандагы следствие болуш керек да, сотко чейин. Эмнеге себептен алып келип атасыз? Следствие болбойт. Жок да, полный мамлекетте беспредел болуп атат. Эч кимдер талап кылбасаңар, çıkpasalar, aytpasalar, bardığınlardı kolunlarda telefonlarlar var. Bardığınlar düzöldürge çıkıp oğuşap aytsalar olur. Bardık nerseni salap tutsalar olur. Bugün elde kaydıgar olutmayı. Bizdi kamap koysa, biz, misal üçün, kançalagan eldin problemalarını aytpatabız. Bırak kamalganda bu problema, bizimle problema olup kalbaş gerek de. Ben özüme bir nerse surap, özüme birlik surap kamalgan yerim yok da. Ben bular menen sodalaşıp olganına dagı, gelişip olganına dagı akılımda, darametimde jetmek. Maralдык укуğum da var bolчу. Bирок men eldi tandap, mına bugün türmege jetken jerim türme oldu. Avak boldu. Anam uşintip, bardyk ele sayasatçılar kamalıp kete berse, sizlerдің taqdırыңar üçün, eldi geleceği üçün kim bassayan? Hiç kim bassaybağı, bardyk özünün karabашын tandagан көтүп алат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жердештер, hayratlı oldular, tavırlı oldular, güçlü oldular. Güreş güreş.
Soktuğun ruhsattan ki kadar buluntu veriyor, ruhsat vereceksen. Sizlere o ruhsat yok abi, bazı boşluk ise. Öyle buldu, daha yok çıkarttı bunu. Bence kurum tutmacı olacak. Denk bir yıkınızda, denk. Hamama tıka. Boştonluk. Hamama tıka. Boştonluk. Hamama tıka. Boştonluk. 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 Evet bakıp sunmağın. Biz silermenen biz. Silmeyen biz. Ya oturma. Beni birlik sunduralım. Beni bir kadar yer sunduralım. Eğer de yer bizi koldamayı başlatmaysa biz sınıf olalım. Birlik sunduralım bizi. Sen nerede mi bulursun? Sen niye oldu? Nerede mi bulursun? Все, давайте камерам.